Zdravo svima! U današnjem videu ću vam pokazivati neki najlakši način kako da izvučete ovaj eyeliner, ali u slučaju da imate spuštene kapke. To jest da vam se ovaj gornji deo kao kapka preklapa u tom delu negde i možete ovo koristiti i u slučaju da nemate spuštene kapke, ali nisam na našim, kao da kažem, prostorima videla ovakav video gde vam neko objašnjava kako u slučaju da imate spuštene kapke kako da izvučete na najlakši način eyeliner. Ja sam koristila ovaj Essence of Deep Eyeliner o kome sam pričala kad smo radili ono testiranje i da, evo ovu blushovu 52A četkicu i o njoj sam isto pričala u tom, mislim i nju sam isto koristila u tom videu zajedno sa ovim eyelinerom jer on ima neki kao sunđerosti aplikator koji nije baš najjednostavniji za izvlačenje ovog eyelinera. I pustit ću vam sad ovde klip gde vam objašnjavam detaljno šta i kako, pa nastavite da gledate. Ovako, počet ćemo vi, mi, kako god, tako što gledate skroz pravo u sebe u ogledalo i izvlačite liniju ovako, pratite donju liniju trepavica i odatle krećete i izvlačimo ovako jednu pravu liniju skroz. Evo, to je ta linija prva. E sad, krenemo odavde, negde, ne skroz od polovine, ali neke 2/3 od početka, ali ne skroz kod tog samog vrha i vraćamo nazad. I tu već možete malo da spustite pogled da biste vidjeli kako. E sad, možete odavde da krenete opet da izvučete sad to već kako vama ide želja. Ništa, proživi. I da izvučete onako da bude još oštri, još veći. I kada ste zadovoljni kako izgleda dužina, debljina, sve tog kraja, onda samo vratite na unutra i to je to. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio i da vam je malo olakšao stavljanje eyelinera, pa se mi vidimo u nekom od sljedećih. Ćao!